Voin hi jun ni som pakua sang ni som ni pali ni lai ni ania in zawa in chibai levek ule Aizawl sahuan Savawm aladam Aizawl sahuana Savawm da ania changa Mars ni som pakhat sang ni som ni pali zinga chuak chu aladam ngei ni a riat ania man tumin malak zel alani Savawm chuak hi lungver le si hmuh inkar vela hmuh thin ania tun nai maya po lungver police training ground bul vela hmuh ani Forest Department chuan Savawm man na turin thang bom te kam thin ma se Savawm hian chacha te bom chunga mi eiloin apona mi chi a ei thin sahuan bul nai vela a chadu zong om te po ei thin Savawm hi kalkual reng ma se lungver le si hmuh inkar bak chu pel lowa riat ani tun din huna chuan Savawm hian mihring tina tumna nei lowa riat ania ma seram noya om reng chuan anun phunga thlak ang ti hlo thon na om Forest Department hian anung chunga man nge an tuma amai ro chu har sa hle ka mutna ka don po in ka na lai tur bi ka om ani MNF in zo na thak ral tan ngai sak turin sarkar an phut MNF party in thuchwa siamin Bangladesha zo na thak ten boina na setakan to wanga Mizoram ral tlana lut no naw zanhi chuang Mizoram an lu to nuwa BSF in anthon let le hi MNF chuan poi kan til hia heng no naw te hi Bangladesha an khwa let le ngam tolovin ram nuaya khochikara an tangkhang meka anjinga hian no pangle kum upa thanem takan tela poi kan til he ni anti hetianga kan o naw ten har satna na setakan to laya Mizoram sarkar angoi tla thi MNF chuan poi atil hia annun na atana sahimna zonga ronlu tum kan unaw te hi ngai tua sham turin sarkar kan nge na zo na thak ram sang sanga thendara omte tan in pui kan ni chunzom theinan sarkar hian ngai tua na mangse kan du le ni antibok MNF sarkar lai khan Bangladesh zo na thakar satna tok te hian Mizoram anron pana BSF in lodang in har satna na satakan siama khati laya chief minister pu zoram thanga khan kanu naute dan kanrem tilaw nangni point Bengali pui Bangladesh atanga India ron lu turin dangbik loti in chana khoa Mizoram a thanem tak anron ral tana chomdol na po thanem tak pe kan ni tun sarkara kan unaw ten har satnan han toka sarkar ngoi tla thisia thiam har kan ti hle ni zo na thak te tuam hloma kwa khom tu an ni theingang lo ni poin aling dar tu ni lo sham turin ZPM sarkar hi MNF chuanang en ni ti in an thu chwa chuan an tar lang bokani din mun sang hlan kai tur school te en thadon education minister Dr. Vanlal Thanan MNF sarkar laya Council of Minister in ni somni pasari thakwa kumsang ni somni pathuma school zathum somli te din mun sang zoka hlan kai chu nimin ni somparia tharuk kumsang ni somni palia Council of Minister thukhom chuan en thatle anrel thua soye Dr. Vanlal Thana hian vo in chunda sompani khan office a press conference nein sarkar in school zathum somli te din mun choi sana tur kumsang ni somni palia tanga kumsang ni somni panga state annual budget a ada thu soin school za somria te provincialize na turpo DPNAR a thon ngalani thu soya amai ro chu upgradation hi kan kalpui tak don chuan education department le Mizoram sarkar in dan eken rules ane isate man theilo khopa sarkar masa Council of Minister meeting in alosiama wangin ngai tua thatura chop chwale angai phani ati zirtir tu tam takti lungai le politics a in beinom theitur pongun taka ngai tua tel ani thu soin education minister chuan fel fight ka zirtir tu le khotlang chok jang khaina ai ma a in than ma chon tora tlin du luat wanga thilti ninge ya ngaya hian dan kalkan theilo thil tam taka om wangin tun hun hi kan thleng ta ti in sarkar in poyati thua soye education minister soidanin school provincialization torati za somria jinga somli pakhat chuan provincialization tora paltlangai criteria an paltlang thia school za somthum pakwa chuan an paltlang theilo thung school provisional ad hoc grant in 8 tora hlan kai somnga pani jinga somli pani chuan criteria paltlangin som chuan an paltlang zolawa lam sam grant in 8 tur hi school za paria zinga somrokin criteria an paltlang theilain somli paria chuan an paltlang lautin notification ti chwa ti swal pal thila higher secondary school don turza chau tarlan ni in middle high school tenen huang khata da ni a ataka kalpui thei ani lo lain notification siam thatle mai ai chuan
Council of Minister meeting a chop chua le ta na ti ani lam sam granite a ta lan kaina notification ti chua hi ni somne pakwa thlakwa kumsang ni somne pathum ani a kumsang ni somne pathum MLA in thanhuna anpuana model code of conduct ken ko ani ma asiam thatle the ani tholain engwanga siam thatlawa umtange ti channa shat the ani lo Education Minister chuan zirtir to tele khotlang din mun ngai to in school din mun sang hlan kai chu andu thu soin danangin ti the ni miau silawa dan pelin kankal theibik lo chu wangin dan ti siam tha in Council of Minister a kan thlen lenga school tam ta criteria phalo an din mun sha thiam ngai te po an oma chung te wang chuan criteria te po en non ani dona ama thiang berin rules kan siam tha angati Education Minister chuan school din mun sanga da phu tak tak te chu din mun sanga da turin ankal pui chunjum zel don ti soin danina phutanga building poni lo result nei chhilu tuktele school no pang nei tlem lutuka school zirti tu le ain kol tu te chu tang le zwa sau sau turin angena in thando na no saruma thil ti ani wangin har satnan to thu soin Dr. Vanlal thana chuan zirtir tu chung kwale khotang thanhem tak an chil hai nge yang ti po kan ring hetiang ang thutlok na siam hi thil online lo takani ti min sha saktura ka ngen rualin antan kan bezel ti min sha sakturin ka ngen ani atibok KKLin Central Waime kuta thil peklan Voin Khan Kuki Khanglai Lompi KKL Lamka Manipur te chuan tun hnaya Mizoram athlile ruawanga nunna chante ruang tuamna turpuan Kuki Sol somthum chu Central Waime kuta anhlana Central Waime na kulturin puan shol pakhat an pebok heng thil pek te hi KKL ayo in Kuki welfare hwai tu ten Central Waime kuta anhlana Central Waime ayo in General Secretary Professor Mal Somliana Treasurer Raune thangale aril zo moya CEC ten anlo dong ani Central Waime chuan chiat tok te tranpuina tura sumle thil dang dang ron tho tu pol sang sang te chunga thinlung takin lom thu an soi ngal bok Wathuam pui khwain AR major suspend turin thunei tu te an ngen Wathuam pui join NGO chuan parwa a om Assam Rifles Major Harsim Rap Singh chu an VCP musitak le diklo takaman tumtua puin suspend turin thunei tu te an ngen thu chwa an siama antarlan danin joni som pasari kumsang ni somni pali tlaidarli khan parwa a om AR Major Harsim Rap Singh le a hote chuan Bangladesh refugee chungchanga si Vanlal thanga Wathuam pui VC muin thatakena lo dong songa meni som pakwa kumsang ni somni pali a refugee lo lu tharte video cover turin VCP chungenin an ngenangin video cover po siamani AR te hian anti turanti zo nuwa hove ngal mei turangai anni lain video cover chu ti thale turin VCP an ngen le a hei VCP chuan du lovin aniala AR lam chuan tongkam moi lo le musit taka tong khumin man tumin a phone te po an lak saka VCP hian theitop chhuawe in phone a chu sak ve le bok he thil thleng chungchanga hian Wathuam pui join NGO chuan emergency ko ngalin hetiang hian resolution an siam Posi lalwan thanga Wathuam pui VCP musitak le diklo taka man tumtu AR te hi condemn tak zeta he thil thlenga mo photo Major Harsim Rap Singh hi thunei tu ten arang theng bera suspend turin kan ngen pani na he thil thleng hi VCP mu sit na mai ni lovin Wathuam pui khwa mu sit na join NGO chuan angaya kan ona Bangladesh refugee te hi theitop chhoin alo boy pui to china tun thlengin theito pa chwale mek bok to nuwa hetiang thil hi thleng to lo se Wathuam pui join NGO chuan adu ani Wathuam pui join NGO thu chwa siama hian MHCP Young Lai Association Waimele Lai Women Association ayo ten ming anzia nan ani Waime shwai to ni rei choi moina hlan ani kumsom nga pakhat chungzet Waime shwai to ni thailal ram tharakol ni kumsom sari pathum serchip marveng chu choi moina thuziak citation hlan ani serchip marveng branch Waime shwai to te hne na tanga thudon danin lalram tharakol ni hi tun ma tanga tun thlengin mizo tlom ngai na nun pui tlat tu Waime rum ru tani a chiani thatni ya midang tering mai lawa mani nge thok chuak zat zat thinani tundin huna serchip marveng branch Waime a advisor ani meka cholovin kumsom nga pakhat chung Waime shwai tu ni mek ani OB post achel kimvek to a kumsom ni pani ECMA kumsom ni pakhat advisora kumria ta chang to ani serchip marveng branch Waime chuan Waime de voi somriat pakwana kumsang ni somni pali khan choi moina thuziak an hlan ani Assam police in anman te shwai chwa anni
ni som pasari tharuk kumsang ni somni pali thotania katli chera hailakandi districta bong pumpuila akal kolasip mi pathum le konpui mi pani te sunimin ni som paria tharuk kumsang ni somni pali khan katli chera police station atanga shwai chwa anni Assam police in anmante shwai chwak turhian nimin khan college veng kolasip VC vice president Andrew VL Avale treasurer Aizawl ompuya baka Bairabi joint YMA president CJ Lian Chungnungale financial secretary Lalhim Omatikalin nimin vek tlailam khan tuang takin anche na inan thlen puyani hengmi te chwa anni theina tan hian assembly deputy speaker Lalfam Kimabaka Kolasip SP sub headquarters YMA shwai tu te Bairabi police tele joint VC te baka joint YMA te antrangkai le nia thudonani mi panga te hi bong pumpui la turin an kala hek to nom wangin Assam police te hian an lo man nia thudon ani bok in Khelchol Loklain players Aizawl First veteran cricket tournament vo ina khela lalbiak zwala kumsomli priya chu inning break line Aizawl thudon danin tokindar kwachang khan hun thar veteran le sakorpului riders te ramhlun sport complexa anin khela inning chotlai anin khela thilpui moten soi ho lain lalbiak zwala bi zeta hun thar veteran ta na khel chu chaw thuta rang taka LRM hospital panpui ni in damdoina hian Aizawl zuita ani arwang hi zanina lumena ninga naktuka William ngal aniang MNF le Congress chuan ramta na thil tha ani chuan natho anin chunjom sakmai thin Dr. Arlal Thangliana MDC by election lungle L4 Chan Maria nei turatan vo in Joni som pakwa kumsang ni somni pali khan MNF senior vice president Dr. Arlal Thangliana chuan longtlai MJA press club a press conference ania MNF le Congress chuan ramta na thil thani chuan natho anin chunjom sakmai thin ni ina soi Dr. Arlal Thangliana chuan MNF le Congress hi chu party ro rel lian le nget ania kumsom thumlai politics khela MLA kaloni ve to nuwa MNF le Congress khan ramta na thil thani anshia chu thatakin anin chunjom sakmai chena sarkar ma sa thil ti soichha chiam chiam anching bengai lo ZPM kaldani ro hi chu ahuna la rei lo ma se sha thia mahar khop mai sarkar ma sa thil ti an soi sel na salhe ni ati MNF senior vice president chuan sarkar thar hi chu pol sang paruk vel kal khom mi je nang lo tak tak an ni a chief minister le an MLA chen khati hi voi khatma to na an ni nang la ningai lo te an nia manifesto of visionary do thu samram an soya anhan sarkara antum angalo ni si lawati India ram inop na dana hian village council hi dinmun poimo takani a mirin tlak thlang chuak turin kangen chowa borak thatak noya mi thatak thlang chuakula tunlaya chuan sarkara VC te an poimo talhia sarkar khalngel turin ruling chawni lo opposition in an polte hi athadve na china omani Dr. Arlal Thangliana chuan atibok Manipura mi pakhat thia hmuh ani Imphal Thobal district ka sangai umfam sabal khunoa tukin ni som pakwa tharuk sang ni som ni palizing khan leirol kumsom ni pariat borvel niarin chu thia hmuh ani thi hi tunge ti hriat alanilo ma se rui hloman tamwanga thi niarin ani khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale the ti chuni e